ahora sí estamos con más comodidad, pero tenemos que tener en cuenta. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Cuarto gol, ahora Sarra Roque. Compte aquesta bona passada, gol de Matías Pascual, aixeca i pica amb l'assistència. Grande esticada do Romero, a bola e vai para o perigo. Grande trabalho de Toni Pérez. Com a mão fez. Particolarmente grave, Ambrosio, gol. Federico Ambrosio. E là Questo è un grandissimo numero, che gol! I va Pau Bargalló, que no aguanta aquesta bola, s'aixeca, pica, gol! El setè del Barça, defensa. Vince il duello il Sandrigo con adesso Marc Vasquez che va con una bellissima giocata ad insaccare. Vai pegando quase todos os jogadores. Já por aqui o que eu estou a ver. E agora o gol da formação. Já para o banco. Pois, la palla ancora Jimenez che capisce tutto e riesce il gran numero qui, Dario Jimenez.